Brand Slava osnovan je u Moskvi i bio je jedan od najrasprostranjenijih satova u Jugoslaviji tokom 70. i 80. godina. Mnogi se i danas sećaju da su njihovi očevi i dede nosili Slavu na ruci. Slava je bila nešto elegantnija od raketinih vojnih satova i imala je bogatije brojčanike, često i dupli barel mehanizam, što je produžavalo rezervu snage. Slava je bila sat za svakodnevni život, dostupan, ali pouzdan. Jedan od poznatijih modela bio je Slava Medical, posebno dizajniran za lekare, sa sekundarom podeljenim za merenje pulsa. Ovaj sat Slava sam ja nasledio od dede. Mehanički navijač. I danas radi. Spolja sam ga malo očistio i planiram da ga uramim sa dedinom slikom. Radnička klasa komunizma je uglavnom nosila ove satove. Ovaj i ovakvi satovi pričaju priču o generaciji graditelja, radnika, udarnika, a poneki i o radnim akcijama gdje se gradila i rađala neka nova Jugoslavija. Te zemlje više nema. I ta vremena su davno prošla. Na većini tih satova i vreme je stalo. Nadam se da vam se ovo putovanje kroz vreme dopalo. Zapratite i lajkujte Sat i stil. Hvala na pažnji i do gledanja.